Teleponi phai inkora isiani arnikang sampor phai plira achitim apor malom District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong APHLC Youth Wing Central Committee atum pen pherang kya mai kangni APHLC Youth Conference kepaman ponji ani ke hodalong administration atum hukum kepi pedet aphuthak si jesamet pherang kya mai padopon pherang kya mai long APHLC Youth Wing Central Committee chunbang sersing bepen kaning je ponatengki All Party Hills Leaders Conference Youth Conference kepaman ponji aphan ke dam tangani nilip ahawar Chukihola Higher Secondary School along kepaman ponji aphan thereponi phai inkwara ke thompen inkwara pli arni hot pontang lo bonda administration atum APHLC asong aphan kilang ropen bang songmai kibi ponji aphan a hukum pipon pedet lo bonda la puson amaya son thak si BJP asong pen chenglok RSS atum my meeting kibi pona bangki ke khamkhe donave sita APHLC asong atuma phan aphong hukum johang dam tami nang pi pedet abangki pinrem pon lupusi ningje lasi administration atum tami kaddu kavya phanta kilang pahoma nangji puta ningje pon lapen labangso APHLC Youth Conference abang non ke wangji jangmia chiklo ni phai ke thompen clear ni si hot pon thulo lasi Karbi Anglong constituency inkora trok arat ke do anta bangso amai long nangkache tongdunji aphan chuningri padupon Nilutung Marsiciclo, Tarifin Corgathom in Corabli, Nilutung APHLC Youth Wing, Campaign Frequency, APHLC Youth Conference, Kapiman Ponji Panilutung, Arni, Apodum Hopon, Capital Tawani. Bonda, Nindugalam Lahalo, Nilutung Pan, Permission of Bang and Capital. Pasti langsung permission ang pedet penajok ngitu akatikut bang betul. Sila sok thang di mana tengah tu thang tu ngelalo, kanian tu ngelalo. Masa ciklo tadi tu kau thom tu kau play ini tu nilai bahawar si APHLC Youth Conference abangken itu dipon bukusi haladak nilai tu district cedan kan. Kendal kikim pencengok albi atau pang delegates tuman itu hak abin dan cenglo itu asam tin itu karena sondo anda itu district dan email itu kemang ke dalam tipe sini itu kemana kemang huk itu banget he banget lah ahol no iskal belong ke 144 CRPC Sulibon lakin itu jinil ewa fit sita iskal belong BJP party pencenglo asong kapre gatung bangke gatung my meeting gatung utupun bo last hal tum a reference ko lang damating bulong din din tum tolongji ko ni given sin dunta permission ng move sitame non nang chaplan to bangke nilit tum pham bangke APHLC tabangso program ka bangke akan berasa bang masih tum permission bang dat lasin tum ka chisig na asong sin mamdam News Report, Karbi Anglong Live.